Waray ba, kundi natin matinambuligon nga amay San Ponto, San Santa Margarita, Mayor Felix Ruma Panganurod. Relax ka, alam. Pagpapatisan, Honorable Felix Ruma Panganurod, pagpapatisan sa natin Hermana Mayor, Ma'am Rebecca Tabugo. Mayor, Honorable Felix Ruma Panganurod, at pagpapatisan sa natin Hermana Mayor sa Nyanagatoy 2025, Ma'am Rebecca Tabugo. Santa Margarita Fiesta 2025 Western Summer Waray TV Subscribe. Mayor Felix Ruma Panganurod, okay, papatisan
Makulit kita sa tanong, alayon. Ay, na natin mga tanong. Ayan, thank you so much, Mayor Felix Ruma Panganuron, ug sugad man sa nila Padres, ang aton hermana Mayor Ma'am Rebecca Tabugok. Thank you so much sa niyong pagpaambit o pagpakita sa pagsayaw sa Kuratsa.